تەڤیک و 12 ساڵ لەسەر فەرمانە ئێزدیên شنگالê دەرباس بوون. هین jî tirs di dilê xelkê de maye û wan vedigerîne hembêza şax û zinara. Di navbera bîranîna êş û hêviya jiyanê de, êzdî malên xwe di binara çiyayê şingalê de ava dikin. دنیا هەموو زانێ یعنی چ بسەری ئێزدیا هات ئێزدی ئێدی نکارن وەکا گوتی نێزیکە عەرەبا بن چەند جیهات یعنی بەرە بچێچن هەما بنێ ملکێوان هێژە بەیە چەندیل بەریێ هەمووی فرۆژن هەتا وەسلەگاردی خۆلوێ درێ بکردن باوی جای وش خۆرەخانی گاڤاکردن مەیزا فەرمانەوانت کرد. لە ساڵا 2014 دەماک و داعش فەرمان ڕاکری bi sedan welatiyên êzdî pena birine çiyayê şingalê. Lewra çiya sembola ewlehiyê dimîne û dawî penageh li hember her gefê ye. تا 2014 مال جمعه وان در رادی نبود گلش عفو تشتو او نبود و پیرادی نبود امانتی ما طول بشریکی نه و داعش و ها تعدد ما کرد تو بهوری عمل لنا هاچه جهاد مالک خلقون تاریوان شد. Di mawayê nêzîkî 12 salên derbasbûyî de di amareke nafirmî de nêzîkî 2500 mal li derdor û serdeşta çiyayê şingalê hatîne avakirin. Li dirêjahiya dîroka êzdiyan de çiyayê şingalê herdem ji wan rebûye êkem penageha aramiyê û parastin ji gêliyên zehmet. Adla Bekir Rûda û Şingal.